Razmišljao sam kako da još podijelim par riječi sa vama o narednom dijelu Bulla, naravno ako vjerujete u njegov nastavak, budući da je ovo naš serijal Zajedno kroz Bull, gdje i ostale epizode možete pogledati u ovoj playlisti i vjerujem iz svake naučiti nešto novo. Danas ću podijeliti nekoliko izazova s kojima ćete se susretati u narednom dijelu Bulla, pa ako vam je to zanimljivo, ostanite sa mnom do kraja. Ne zaboravite da kao što su do ne tako davno vaše omiljene kriptovalute izgledale kao da se ne mogu odlijepiti sa poda, čak više kao da ih lagano guta živi pijesak i odvlači vaš portfolio sve više u minus, doći će trenutak kada će izgledati kao da ne mogu ići više niže. Ne zaboravite tada na tipku sell. Hejt prema kriptovaluti. Zapamtite ovo. Dok god postoji hejt prema vašoj omiljenoj kriptovaluti dok ona raste, to je dobar znak. A kada istu svi počne voljeti, to nije dobar znak. Jer će u jednom momentu klub novih obožavatelja nestati i ostati će samo oni stari. No zašto je dobro kad vidite da vašu kriptovalutu hejtaju? Kao prvo, uspoređuju je s nečim. A kad je ona pojam za usporedbu, znači da je dobra. Ne kažu uzalud da se za dobrim konjem prašina diže. Najčešće se hejt prema nekoj kriptovaluti stvori kada ljudi propuste njen dobar dio rasta i onda to čine iz očaja i ljubomore ili da pokušaju na neki način širenjem lošeg glasa utjecati na cijenu. Također to čine i ljudi često da bi skrenuli pažnju na sebe i onda kad imaju pažnju pokušali promovirati neku drugu kriptovalutu u svrhu plaćene promocije. Niti jedna od te dvije situacije ne govori dobro upravo o onima koji rade hejt ili možemo reći pokušavaju širiti food, jer u prvoj situaciji pokazuje koliko su oni koji hejtaju slabi sa svojim emocijama, a rekli smo da su emocije gutači novca. Njih će tržište progutat za doručak. Oni koji rade hejt da bi promovirali u konačnici neku svoju kriptovalutu, rade loš marketing za tu kriptovalutu koju promoviraju, jer ti želiš pokazati kako se tvoj proizvod ističe od drugih po dobrim stvarima, a ne pričati zašto tuđi proizvod ne valja. Usput, istina se brzo otkrije, a nečije pljuvanje po određenom kripto projektu napravi reklamu koja potakne mnoge nove potencijalne investitore na istraživanje. Smanjite si distrakcije, odnosno stvari koje vam odvlače pažnju. Na primjer, ako ste investitori, preskačite objave, videoklipove i slično o trejdovima. Ako vjerujete u nastavak ovog Bulla, onda znajte da će i doći vrijeme takozvanog lakog profita, gdje će vam iskakati razno razni polupismeni influenceri glumeći trejdere i hvaliti se sa svojim uspješnim trejdovima. To vas sad ne zanima. Vas zanima izvući dobar profit od investicije, a onda kad ostvarite dobar profit možete polako i sa manjim iznosima od tog profita učiti trejdat ako vas to naravno zanima. Isto tako, ako imate na primjer svojih 10 kriptovaluta u portfoliju, fokusirajte se na njih i neka vas ne opterećuje jer je vaš susjed ili prijatelj ili neki youtuber zaradio na nekoj drugoj kriptovaluti. Vi imate svoj put do cilja, nemojte da vam odjednom pažnju odvlače drugi takozvani svjetlucavi projekti. U konačnici zapamtite da ono što vidite da većina ponavlja da se neće ostvariti, bilo to pozitivno ili negativno. Bilo da se radi o nekom cilju, odnosno cijeni, ili o nekoj sumnji, događaju i slično. Ako se dogodi, to će biti kad se najmanje očekuje. Na primjer, ako vaš omiljeni altcoin većina očekuje da će doći na $10, prepolovite to i snizite još za 10-20% i imat ćete puno bolji target i realniji da ćete ga ostvariti. Ono što je dobro, da vi niste većina je odustala ili još nije ni došla na tržište. No, stvari će se vrlo brzo promijeniti. Na vama je velik zadatak, prepun raznih izazova, a na vama je da ostanete na svom putu. Toliko od mene za danas. Ako vam se svidio video, nemojte zaboraviti stisnuti like, pretplatite se na kanal ako još niste da ne propustite budući sadržaj, provjerite u opisu videa kako još možete podržati kanal. Hvala na vašem vremenu i vidimo se u nekom novom videu. Pozdrav!